Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu leram sangralte Governor Puhari Babu Kambam Pati an Mizoram lam lian sial mek din mun NHIDCL ho tu te asoi pui Minikoa multi-level car parking chu in Khan Deputy Chief Minister Puton Luyan ahong Prime Minister Narendra Modi an Uttar Pradesh mei chia noi ni chuang telna mei chaden mun choi kana tur program man pui Tuilian in Malaysia ramati boy me ka mi sompali an thito India chuan COVID-19 vaccine dose vai bel cha somnga pe klin tumin chaktakin ma ala a heti lai hian covid thar chaktaka len le to wangin shridana dose pikim na lalote lathuai turin kan ngen chewa shridana la lalote po latura som turin kan ngen chewani shrileng laka inven na manrua mai tua midang nai lo le kut silfai te lo ngai poi mo ze lang cheu COVID-19 kai nesha do nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tuna chuan Chanchinthar lo ngai thlak chhun zamang u Mizoram Chunga National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL in Lamlian and Sial make the din munle ma an lak chinte Foin Khan NHIDCL Executive Director Puvirendra Kumar Jakaran Governor Puhari Babu Kambam Pati Ashil Raj Bhavana Inkomin Puvirendra Kumar Jakara chuan Mizorama NHIDCL in na an thole an boy pui mek Aizawl changa tuipang Aizawl changa champhai sai ranga changa wareng te 4-lane road le Aizawl bypass road te ani thu soya heng lamlian sial meka mun then khata har sana an nei dan te po soyin heng te arang the ang bera chinfel thuaya tul thule heng kong te Mizoram ma sona atana apoimo thu soya lar sap chuan har sana te chu chinfel wadani theinan state sarkar da tu langa lo ena mala dan tur thunei tu te asoi pui tur thu shilani NHIDCL taran danin Mizorama lamlian National Highway kilometers zasari samriat paliat thui en kol chei thatle sial me kan naya Aizawl hel na tur kong pui Aizawl bypass road KM samthum pakwa thui sial na rom manna akal mek thule hei National Highway a ero puan alani lo thu an soyani Indian National Trust for Art and Cultural Heritage Intact Mizoram Chapter Executive Committee chuan Aizawl borsa pisapui chu atira sakdan angeyan din thatle ni se anti he thui voina an Pol Executive Committee chu khom chun resolution siamin an pasa karkal tani som pasari zinga kangral ta borsa pisapui chu mizote ro hlu tlem te zinga lading the Mizoram Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act 2001 le rules 2003 noya listo building poimo ani awangin sarkari na tira sakdan angeyan din thatle ni se anti a intact chu khom chu mi pui ta hne na maniram le namro hlu humhal konga inzirtir na war nei apoimo thuan soi bokani Minakoa multi-level car parking chu in Khan Deputy Chief Minister Puton Luyan ahong Puton Luya chuan UDNPA Minister lomne to thin pudin tluanga chunga lom thu soya multi-level car parking chu sarkar ma sign bola lo tan to ani a lam chhia mai lovin ti puitlin nan tu sarkar in thei to pachu ani ti a sarkar ma sa ti wanga nual mai lova thil tha ani awanga chhun zomani a project poi loi ro chhun zom thei ani thin lawani ati Puton Luya chuan khapui ma son na le mo phur tu UDNP department chuan na satakin ma alati soin bolhlo som bol van tlang wa ve na turte chena mun te le khapuya re theina bo thlengin department kuta omani ati a hengba ka hian PWD nen tang kopin kongpeng siam lem le zauna konga te ma la in ke kaltan po pedestrian footpath moi nai tak siam chho zelani ati Minikoa multi-level car parking sanatur hikum sang ni som pasari Khan Ministry of Donor Ratangin sum cheng noi sang thum zaruk pakhat moni a Mizoram sarkar na tum ve tur chu cheng vai bel chathum chuang ani a Mizoram motor dan atana siam to zinga lian ber le donglok ber ani don ani multi-level car parking a hian lir theite chi chathum somnga pali le kani nei chi zani somni pali leng tur sakani a sarkar in enkol tu tur arwat General Administration Department kuta hlan ngalani
Zoram Medical College Falcona MBBS zirlai te omna turmi pale mecha hostel building pakhat ve vo in khan Health Minister Dr. Althang Lianan ahonga hemerwal hian hostel building dang sakna turlung phum aphum halbok ZMC lecture theater 1 in Khombot saya thu soin Dr. Althang Lian chuan ZMC ma sona turin kong sang sangin theito pan chua an be se angin na ero an la zaw hlei thei lawa chuti rualin lotina chang sang an mumek thau chu thil chin chiatlak takani ati Health Minister in voina hontak ladies hostel le gents hostel te NEDP sum cheng mai bel nga ve senga sakani a khum samsari pani ve a omani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC elected office bearer te chuan voin khan Congress Bhavana to thar theder tu te komin Zoram mi puirin ngam sarkar tha siaman tum ti an soi MPCC President Pulal so ta chuan an particle dan tur le ma chop sang soyin pathlir thui le mumal takni ani tur thu soya ram shwai tur chuan mathlir mumal takni atula mathlir nei teu ringot lam ani lo ati pathlir nei chuan thil a chui chiangin angai to ngun turani ati a Zoram ta le mi puita na thatura chuan huai sen takin din nge tlat antum ti asoibok MPCC President Chuan Kumsani somni patuma in thlan puilo am tura voter mi puite le theyangai tu politician te kuta Congress Party chuan ramda aphal don lo atia hemi konga an tho pui theya piang te nen tang rualin ram chan turin an do donani ati State dang ang maya politician nei nung te chau den chan na rama Mizoram siam an phal don lo ti asoibok Pulal so ta chuan sarkar na thokte an hlole pension ahun taka pek an ngai poimo tur thu po soyin sumen kol konga ngai poimo masak tur clear thiama kalantum ti asoya COVID-19 kara po uluk taka sum manani chuan sarkarin sumani tamtok viawa asia thu soi sarkar na thokte chu ramro rel na poimo tak thok tu an ni thu soyin sarkarin an chalvo tam tak abat sakawangin chungka tam tak an mang angani ti a sarkar na thokte pension ja sang Mizoram sarkarin vai bel che sang khat za som pathum le noi somni parit abat sakmek ni in soibok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Uttar Pradesh voina mechadin munchoi kana program danglam tak Prayagraj nei chu Prime Minister Narendra Modi an telpuya he huna hian meichia noi ni chuang an tela anjinga hian sarkar scheme sang dong to thanem tak an telani Prime Minister hian 202 Supplementary Nutrition Manufacturing Unit dina turlung aphum ngala meichia noi som paruk velin an chhor tangkai mek self help group SHG sang bank account a cheng vai bel sang khat athun bok SHG kalpina tur somhi din dayal antyodaya yojana National Rural Livelihood Mission nuaya sem chu ania SHG singriatin Community Investment Fund a cheng noi khat sing khat theu andonga SHG singroken revolving fund cheng sing khat sanga theu andong bokani heba ka hian business correspondent Sakis BC Sakis kalpina tur thokhat na atan BC Sakis sing ni bank account na cheng sang li theu Prime Minister hian a thun boka kongsang sanga me chadang pangda den mun choi kana tur Mukhya Mantri Kanya Sumangala scheme noya ham chanadong thei mi noi khat chuang te bank account da cheng bai ba som ni chuang transfer bokani Malaysia ramana sadakin tuyaliana mi sompali an thi to ba ka mi sang tam tak chena in nei lovin anomani karkal ta top lama ni thum chung han lawarwa puiwanon surwangin state pariatin tuyaliana satak an tuara mi engamaza chin shiad laba anamawangin thiza thi alapun chau rinani Govin portal atanga pek chua COVID vaccine certificate the Prime Minister Narendra Modi thalak chuan tir to lo turangin na chu Kerala High Court in anola court chuan he thili tho tak politics lam hoi in be tumna nia soin thu thelu tu chu cheng noi kha choi turin ati bokani pu Modi thalak chuan tir to lo turangin na hi right to information activist pakhat theloni a Justice PV Kuni Krishnanan ngai to in thutluk na hi asiamani Chanchin ti top na tlang pui Governor Puhari Babu Kambam Party an Mizoram lamlian sial mek den mun NHIDCL how to te asoi pui Minekua multi-level car parking chu in Khan Deputy Chief Minister Puton Luyan ahong Prime Minister Narendra Modi an Uttar Pradesh meichia noi ni chuang telna mechaden mun choi kana tur program aman pui Tuilian in Malaysia ramati boy meka mi som pali an thito Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani